Uwe ucula le ngoma ethi ngizodla amadumbe noma ngifuna uba nemali. Awungichazele kukhona udaba lapha kuno Smirnoff la noQuality. Ngizobabuza ukuthi benziwa yini ukuthi mangethula inkulumo kufika umuntu omdala ekhaya ezovula icala bese bona bengilingisela bona nangempela yibo ngempela ngoba lento bayilingisela sebefaka igama lakho kuthiwa uwo ushutha lento engiyibonisa idlala ingane emafonini. Hawu Hawu kanti wabatshena phezulu no noma ungangithanda noma uthanda umuntu ufanele ungamlingiseli mawuthanda umuntu ufanele ukuthi ungishayele ungitshela ukuthi ngiyakuthanda Professor Dokotela 3 seconds. No baqhube wena no weBig Zulu mawuthi uyabaxolisela guqula ubaguqela ulapho lapho khona phela uguqe Big Zulu guqa. Hey iqalile kuyagcilaza ya kodwa icala liyabalahla ngoba icala lizokubanga ukuthi weBig Zulu ubakhubuze nabo ngoba ubakhuzile bezochaza behamba nabo ngoba namhlanje nje ngibona nangoQuality ukhamba usephethe imbuzi angingasho mina ngathi imbuzi ngikhathele yizo manje bafike bedelele abantu bezinezimbuzi nangu Smirnoff uthi uphuze ugologi Smirnoff akasamdala uphethe ikesi leSmirnoff uthi cela ngizombusisela untwana ngithi ke uzophasisa ukuthi udawe futhi uphinde udelele mina. Hawu hayi weBig Zulu no man no abagquba inkomo bajike nayo ibhizinisi Smirnoff ngoba sebedelele kakhulu nakhona futhi ngifuna uQuality ungawasoli ngifuna afike ngeenyawo lo Smirnoff wale ngakithi elena ngoba usuka empembeni kafike ngeenyawo ngoba bengifuna ukuthi kwesinye isikhathi bangibuze kusinqa sempela.